aggressive ahlahle ngilo umuntu onenhliziyo ende yabo ngiyaluza mfethu nokudinwa yabo lonto le kodwa nakhona kufanele umuntu sengikubeka isandla yabo lonto le ngiyena umuntu okhonzile ukushaya yabo kodwa nje fanele wazi bese usungidine impela mase gcina futhi ngibeka isandla lo muntu othi mayeshawe nguwe kuthiwa hayi umsukele ngoba ngisho nangasekhaya mfethu yabo ama-neighbours ami nje kuyaziwa nje mfethu uthi hayi isabelo nje mfethu mfana gogo ufana oyihloniphelayo yabo nje nomakhelwane ngoba ngisho nabafethu abaningi ukuthi mina ngasekhaya nje kuthiwa ngithathe i-out la ngiya nawe ngasekhaya mina ufike ngasekhaya ngitshela ukuthi hey khona isection engayi kuyona indawo engayi kuyona mhlawumbe eyitori kanje ngifuna ukuthatha u-out nje mfethu mefuna ukuthi alazi lo ushilami so lihamba lonke mfethu akukho la ungangeni khona hayi akukho hayi akukho uzokala umuntu okhuliseke ngendlela e-right akona ngengiqamba manga nje ikona kwabaphaza manje ukuthi umuntu awele kwisiyobisi mfethu yabo cause ugogo beka umuntu street yabo kona ngaba nebhadi lokuthi mfethu ngingakhuliswa abazali bami bobabili lakhe kahleke nje ubaba ngeke ngiyiphatheka baba lazi uthando lethana yabo since I was born ngimaze ngithi bengino 21 years ngiqala ukumazi nakhona nje mfethu lucky ukuthi mfethu isalukwazi ngithe sengikhulile umuntu ke ubele umuntu wethu obema ngokuthi angifuni kuyaba ngiyadlula emhlabeni kukhona imibuzo nayo yabo lonto le engizoyibuza uthi awu manje ubaba ukephi kanjani yabo wangithi fahla so ngokukhula kwami ngemfundiso yakhe ugogo mfethu umuntu wesonto cause nami bengumuntu ohamba naye ugogo ngidonsa ngengalo ngize ngakhula ke so kwase kuhamba ekuthenini ngithi yabona izayona ibuye ebhonyane lento yazo lempethu yabo isiyoni uyakuvuka na umoya hayi ngiqamba manga nginawo but ngokuhamba abantu ababonayo ngaze ngathola nothi ahlahle ngumuntu oyiwele but iwele lami lenda yabo lonto so uma ukubuza yona uhlehla nakho kobadala kuyinto ekhona kona kuyinto ekhona cause njengoba mina yilo muntu onguyena nalento lekuthiwa boma khona mhlambe isalukwazi esidala mhlambe side ndawo malume noma kobaba wakho yabo ovesane nje akunamathele uze kuthiwa nabantu abadala yabo into ekanjalo yabo cause even lento ngi-experience even ngida emgaqweni abantu ebengihlangana nabo uthola ukuthi size click na umuntu usibonde ukuthi sisesimene esizodwa kunalezi zinto enginazo yabo cause even igama lami nje bayaqhamuka kuthiwa nguNhlali uma ngithola ngathi angazalwa ngimbethe yabo kona akhona mfethu nawo mfethu ama-shows ama-highlights ukuthi kahle lento abathi ngazalwa nayo ikhona ukuthi mfethu kwakhona ukukhwabaniseka kuyilunga lomndeni yabo ngoba phela kuthiwa leyo nto iyathathwa kwenziwe something yabo izinto zakho iqonda yabo so mina ke engathi yakhwabaniswa udadewabo ugogo umunye umlamayo ethathe esibhedlela yabo hayi ukuthathwa nawo amanesi ayintshontsha nawo yabo hayi nakuthathwa nje uyena udadewabo okay ngikubona ugqizile isho ukuthini into yokugqiza kwakho kublog hayi lokho ngiyifakele mfethu ayazi ukuthi kusukaphi kona ngokwami no experience yabo lonto ngoba nami into enjengale njengobukubuza nginezinto engeke ngiyibone kwabanye abantu umuntu sothi ngize ngicine ngimbiza ngimtshela ukuthi yazi wena senginotisile mhlawumbe isikhathi esiningi ngithanda ukuhamba ngenyawo kakhulu yabo so njengoba nawe ungibuza ngazo lezi zinto lezi wena uzazi uyifakeleni but zilandela le yanto okhuluma ngayo ngithi kuyinkomba zokuthi kahle yabo lonto le wena umuntu kanje ayizo lonto le ngowami mhlawumbe futhi engabe khona ubuhlalo yabo umhlophe no red kanjalo yabo lonto le kahle ile nto usoluthi wena muzenza unongana awunaka ukuthi wenzana nanti kodwa reveala enye into ukuthi kahle wena umuntu kanje yabo lonto le so manje yabo njengoba nje ungibuza ngi-aware ekuthenini kona yazi
angiyeki nangephutha ngoba yazi mfethu bathuka isimanga ukuthi ayipheli inyanga mina ungangibonanga ngifake something. Hey, Into nje kuphele kuyiyona ingazwani nayo yilokho ko-Owamosha noma kufakile kyangincinza thothi ngiyalunyelwa khiphe ngikulahle mawukuthi kuyabheda ngoba ngisho emqaleni yabo lutho le yakhipha ikulahle. kanele igama likaSabelo livelaphi nalelakho? Elami. Oh, phela ngitshethe igama lasemgaqweni. Athi ngathi ninamagama asekhaya wasemgaqweni. Hayi nalana ngibiza ngo-sniper. Awu sniper madoda yini udubululele phansi? Hayi mfethu kakuyezinye-ke nje abukhulu uqala ukuganga kanjalo. Yeah, no uzobuya usixoxela khona ngoba vele sisazoba nohambo olude nawe. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi. Ndaba kawulalela umuntu omemezayo ngathi uyakhala liluthi igula likaJama lichithekile. Hawu nina bakamBhudu bomvu njengegazi, nina bakasheshiliza ngedidi kwelemaholo lemhlabeni imbedule, nina bentule bande ngodonga kwele kithi kwabheka uZulu. Hawu nina besiqhwaga bathi siyadla sindlondlobele sibeka isihlangu emadolweni awumadoda kuthiwa udlungwane indlela luyisiqhwaga ngalo lahlaze libheka impi ngisho lidla isihlangu sasingasuku la emadolweni. Ngibingelele kunina abantwana bamaKhosetive, ngibingelele phansi aSwatini madoda amamfombatane nabomnaka, ngiyabingelela phansi madoda Eastern Cape eNgcobo, awu madoda iZulu liyazongoma, awu ngiyabingelela nina benhlamhlathi kaMayekisa, ngiyabingelela nina bakadalinyebo, ngiyabingelela nina bazukulwane bakaPhalo. Lo bingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye lolu hlelo le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwestebele Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani eyidakamizweni. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Sizama ukuvala imbobo ongena sivule ukuphuma basuke besixoxela ngeexperience ababe nayo emgaqweni. Uma usungenile eyidakamizweni definitely show uzontshotsha, uma ungwesifazane uzodayisa ngomzimba. So kunemphumela ke kulezo zinto. Uma untshontsha ungayithola usushaya umphakathi ukuqebula noma ungayithola usuboshwa noma ungayithola usufa. Umuntu wesifazane wagcina usuyisisulu sabantu abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba. Nengicabanga ukuthi akekho umuntu ongayifisa ukuzithola engaphansi kwaleso simo. Ngakho ke sizama ukuphakamisa ukuqwashisa abantu. Siyacela abantu ukuthi beyigweme izinto engagcina zibaholela eyidakamizweni. Bafo kunjani? Ngiyaphila. Awubingelela ababukeli lapha ekhaya mfowethu uyichaza ngoba siphakathi inside manje kade ngikubambile siphakathi inside. So bafo awubingelele bafo myself nje bafo uchaza i-background yakho ukhulelephi wafunda phi ubumfundo njani njengoba uzusho ukuthi ubumuntu wena onenhliziyo ende usuka ngempela usuze wagamanxa mase kuthoza wamphakamisela isandla umuntu ongesiyena umuntu onjalo kodwa manje sikufica you are in the wrong side of the world. So manje sifuna ukwazi bafuna ukuthi kwenza njani umuntu onjalo nengane ekhuliseke kanje ngawe ngesonto igcine ithola isesimene njengalesi bafuna. Hayi mfowethu ngibonga ithuba nami engitholayo okhulumayo njengamanje sikhuluma uNhlanhla wakamwela sesibongo uSabelo elinye usniper elinye sniper ke esidlaliso abafethu abangibiza ngalo ke yabo. Yeah. Okuzalwa ke mina ngizalelwe clinic yakwaDabeka Claremont. Yabo. Ngizalwa uNomusa wakamwelase noBheki wakamthuli. Yabo. Abantu bezisibongo seOledi vele. Yeah. Mina ke nje bafethu njengoba ke nje ngingathi ukufahla kancane ufethu ngikuyona inkinga mfethu yama drugs. Ufundephi? Wafunda khona eclinic? Ufunda kanjani eclinic? Nakuphela uyeqa manje ngemjobe. Ufunda ngemjobe. Ngoba usudokotela manje. Sebongiqondela umdabalaleni. Wathi usudokotela manje. Ngokufunda ngifundile ngathini from at an early age yami childhood. Ngibe umuntu ohlala e-boarding school. Ibhoda leli bibizwa nge-St Vincent eMaranhill. Up until ngafika ke with a certain age ukuthi sebengakhona ukuthi bangikhiphe out yabo. Ngaphuma ke lapho ngase ngiyoqhubeka ekujabuleni primary school.
ngafunda ngaze ngafika ka5 ngadlulela elanga secondary school. Yeah. Umfundo onjani lapho? Impendulo kathisha injani? Ikhona? Hayi impendulo kathisha nje ikhona kona ke phela ke noma ke kwakhona amathize okukhombisa i-stage lesabathi adolescent stage yabo. Ilapho phela kumosheka khona izinto. Qala lapho phela indaba ubonakala uyibona i-crook elikhulu ukudlula Eziningi. But ke anyway ekubeni umuntu quiet yakona zikhona izithelo ezinhle engathi ukuyithola ngoba primary ngagcina ngithola ngiba umuntu oyi-head prefect iphethe abafundi abanye ngesimo sokuyiphatha nangendlela ke mfethu ukurespecta omunye umuntu umazisi omunye umuntu njengoba ngeke ngachaza ukuthi ngilo muntu o-quiet onenhliziyo ende ongekho aggressive so gcina sekuwena osungifaka umunye esweni uma endapha ngicina ngikubeka imoto iyakhikha imoto yakho bafu manje siduma nje usukukade iphusha usukade ngempela iphusha ngoba noma i-fresh yake nje ithi uqala ikugolozele impela yabona kube kuwena uthi uyibeka izandla impela hayi musu iphusha impela ayigcina impela iduma so kube ukuhamba lapho ke izinto ke ithe sengida ko 4-5 ikhona eprimary ke ukushunana ke negenge yabo Bemonsango nani iqala kanjani nje into kaGwayi like ihit yakhe yokuqala nje mfowethu yona ngifuna ukunderstand ukuthi ungena kanjani lokho kuqala nje ukubhema kwakho kokuqala futhi ulayitha iluzu ifake emlonyeni lokhu kwaGwayi ke ngeke ngiqamba amanga akekho mhlawumbe umuntu engashunana naye ekuthenini so kwaba nje nalento ukuthi nami nje ungumuntu wesilisa nginokubona nje nabanye ukhona umuntu obebhema like ekhaya uncle noma into ebingekho ekhaya igcekeni ukuthi mhlawumbe la ukubona khona indaba yokuGwayi mina esayidini kubantu ade be close nami mina angikhulanga kukhona umuntu wesilisa eduze kwami right straight egcekeni noma phansi kophahlo lodwa engithi mhlambe malume kuyena noma ngithi ibhuti baba yabo noma mkhulu bengumfana kagogo nje since ekukhuleni kwami yabo so lokho kokuqala nje ngibhema uGwayi bekuyinto nje ngiyibone emgaqweni yabo nje kwabanye yabo lonto le but right emndenini bekhona bebebhema yabo lonto le kodwa ke mina ngokwami akekho ngathi mhlambe hayi ngithi ngabonela kumalume kwaba nje ilokho and enye into futhi eyaba khona kumina yaba umthelele ekutheni nami ngiqale ngize ngithi ngifuna uku-experience indaba zokubhema ngibona abafethu abakuyejami engazana nabo abangani bami yabo so kwathi ngenye nje amanye amalanga nami intombi endala ithe hayi awubambe nakho kwamasentshana yabo kule age amayithe ukuthanda ukulayitha nje yabo into le mhlawumbe imali engango 70 rand nje 200 rand angayisukela nje mfethu ungahamba ngayothengela uGwayi yabo lonto le thenga uGwayi sitolo semthami ngiyashisa ngithi yabo wawumalume ngaba umalume nami phela ngifuna uku-adopta le life le yalabo abanye outside kushuthi njengoba mina ngingabheme ngisele into yabo into yami ayikho yabo naba nobani bayabhema yabo hayi ngicina ngithenga uGwayi yabo hayi kona yabo nje first kick nje yakhona njengomuntu oyengawujwayele phela ethi hayi ngiyadonsa hayi ngasho ukusakazeka phansi ngoba manje ikhanda indlela elazula ngayo yabo into le angudonsi njengalaba sebemkantshubovu noma mhlawumbe mina ngokwami ngawudonsa ngendlela eright yabo but indlela yokuthi phela ngumuntu oqalayo ayizwa lonto phela abanye bayabadonsa yabo lonto leyo uthola ukuthi nje uyayigangela donsa awuphafuze yabo shothi mina wadonseka ngendlela yakhona eright ngokuthi ngumuntu oqalayo ngise week kubona ngashawa inzululwane
ayisho wabona umhlaba ngathi uyarawunda umhlaba mfethu yabo le nto le ngafuna udonga lalo ngakhona ukuthi noma kuthiwa ngiyaphansi ngcono ngehle ngobonda yabo kuzoba ukuthi ngifika phansi yabo hayi ngithola indawo ngathi ngiyabhalansa ngihlale phansi yabo akukhona nezinto engayibona eshintsho ukhala la hayi kuthi kona lokugwayo kodwa kwaze kwawukuthi hayi iya ngokuya lento kuyajwa ugwayi ke uyinkinga ngalokho ngoba yabona yiphu lokuqala uqala yayizwa into le kuzobe vele kusaphuma lokho emzimbeni wakho ukuthi umuntu ongajwayele kodwa yabona uzobhema ngoba manje thama usushaya naleli lesibili kuba khona lento ethi hayi phinde udonse futhi yabona usudonsa la wesithathu usumuntu usujwayele nje kahle kahle hey ayizwa lona usujwayele so noma uthenga iluze esibili ngeke kusafana noma ubhema le uqala ukubhema so like umuntu nje vele okade ayibhema yabo ngathi ngubhema nje ngishaya lesithathu nje sengumuntu nje mfethu okade uqala uhleli phansi lana uyaduma ngihleli phansi la ngobhema ushanga uqeda mfethu yabo lento le hayi kwaya ke onsanguke nawo like uthi ugogo kwakubamba ukuthi usuyabhema ukubamba nini ugogo mfethu kona aba isikhathi mfethu nathi into mfethu ebhlungu ngabazali mfethu 17 uthi ngiyabhema uvela usugugile mfethu ngibamba nje even naso ke siyobisi lesi yabo yena wayesacabangela ekutheni mhlambe ugwayo okuhlaza no ngathi ngizokuxovisa ukudla lapha ababukeli bazongibulala ngenduku qhubeka nawo kuthi uyaqala kusumuntu obhema ugwayi ke nje manje sekuyacaca ke manje sengiyabhema impela ugwayi kuwukusike phela anguvezile ekhaya kwentombi endala uthi ngiyawubhema yabo into le ngoba manje nakhona nomthola uthi ngiyafika kade ngubhemile ngenze sure ukuthi ngingena ngesinyelela ngesamagundana yabo ale ngithi ngale bathroom ngithi mazinyo leyo nto engizoyithola ukuthi zibaba iphunga yabo ngoba ngaze ngajwayela iholes lemnyama yabo ukuthi ama ngiqeda kubhema so ngesimo sokuthi umuntu ebengihlala naye ubengekho umuntu obhemayo ekhaya endlini aze ngayibuka lento yabona nami senginokuzwa abafethu bexoxa ukuthi hayi umuntu vele ongawujwayelanga ugwayo ongahlalanga nomuntu obhema akulula lizwe iphunga but makuthiwa uyawubhema useduze wakhe uyamenhela namfezo bana abasebenzisi yabona kodwa lokho nami ngigcina nge-experience ukuthi yazi kuyafana noma kuthiwa ngibhemile ngasuka ngezendlini ayisalukwazi asikwazi ukuhlukanisa leli phunga ugwayo ukuthi kuyena nje hayi yabo lento kuyayifanele into ke ibisiziqale la ekuthenini njengoba bese ngibhema nawo ugwayi okuhlaza ethi yabo phela ugwayi ngeke ubhema ugcina ugwayi wodwa ethi yabo kuyakhula lento kuhamba nje ngama level akhona siqala ugwayi ngoba siqale nje sitshontshe intombi phansi sigcine sesuthenga sigcine singenela kulo gwayi okuhlaza ethi yabo lento le bhema ugwayi okuhlaza hayi njalo mangifikile la ngibheme nensango la hey ofike ngiqeqa amabhodo la ngashaya ngothi ufita phezulu lapha hayi yabo lento le ngoza sekhala nentombi endala uthi yazwe njalo uma usufikile nje wena ukudla awusangishiyeli ngisho into encane uzojwayela ukushiya yabo lento keqe athi hayi lensango yakho engazothi sikudlisa kakhulu usekubambile noma uyakusola yena usanokususpect angishabo kodwa ngabona ukuthi njengezingane zonke sezithanda ukukhula noma eseyingena estageni yabo yakona ke kube right ukuthi umzali kumele asheshe akwazi ukuthi yabo wamina ugogo into angifundisayo nokuthi yonke into ngingayifihli ngoba ngizothola ukuthi ngivalela amathuba okuncisheka ngigcina uthola manje ngilokho ngitshontsho 2 rand bakhe kuyanyukela njalo ngithi yabo lento le ngcono ngisheshe ngimtshele yabo into le mhlambe yena kwaba ngithi almost 3 months nje yabo lento le elokho ngisola ukuthi hayi insango agcina ngibona ukuthi yazi njalo kusho ukuthi mina mangifike kuvuleka inhliziyo ngidla ngale ndlela ngifike ngishaya uphampam yabo ayakhala yabo lento le athi hayi itshela intombi endala hayi gogo kahle yawo ubhema umuntu useyabhema yabo novesana ngimele ngevesi kathi angazi ngoba uyingane yesonto
njengoba usuqala usubhemana nonsangu nani ayangazi ngimbekile umfundisi angathi mase kubhonya lapha insana yaze uqala ubuke mina esontweni ngoba uzobebona lo wrong owenzayo esontweni yabo uthi kuye kanjalo ngibhema yelokho njani hawu kulokhu kwesiyobisi mfethu ngangena ngesinxele khona ngingenanga mfethu ngi-aware ekuthenini mfethu uyabona right ngale siyasikhathi thina sethu iwungi sabheng bengingakabi kuleli zinga esikuyilona manje konakele manje hayi yabo manje it's worse kakhulu ngoba ngale siyasikhathi ngisho imjovo le bengekho yabo lona kwachase le ebhenywa ngelo ngefoil besingazi bekubhenywa amadamu ushuka insanga encane ufake leyo mix uyivuvuzela yabo qale kanjalo kusho ukuthi ngiyovala uBrian kanti nje mina ngazi ukuthi hayi sibhemela insangu naye yabo lonto le ngoba iqalaphi lento ngize ngigcinane ngiwela nakuyona iwungale khona irazi ekuthiwa uTK yabo irazo le iraketi kuyivala irasta hle yabo rasta bafowethu sinokuyivala ngokuthini thina suke sifuna ukuyoyibhemela insangu yabo manje na ushana umgcobanyawo lekuthiwa yini Menrex ingidi yabo ayisi kanti ubra wami lo useyishaya naye ingidi izwa lento le uyishaya nje namfethu usukenzela ukuthi yani urosto lo wewunga ngithi yabo lento le hayi siye khona yabo lento ayisihlale naye irazi hayi shuka isitsangu hlezika insangu enayo yabo hayi shuka insangu ngokuthi uphethe istaff ke sensangu hayi yabo kube ukuthi iyangishaya ngoba manje sibhema nangalento ehlukene amarasta yaziko obhongi yini yabo bane material hayi manje ngishaya inqawe ke mina yabo manje ngisamule yabo njoba ebhema ingidi nalomfethu lo sihleli nje kanje khona isihlale ngihlele kusona ngathi siyagonqoza yabo umfethu ngokukhulu ungananga njoba ngiyiphahlazelwe yona mfethu ugwaye ukuhlaza ayadonsa ingidi la nalapha akangitshela ukuthi ingidi abeyiphasi lokho njani inekhe yabo hayi nami ngithathe ukuthi hayi njoba iyawisana nje ingidi yabo njoba ngibona kuyinekhe mina ngitshela ukuthi yini insangu yabo inqawe yabo lento le hayi sho phezulu yabo hayi nje kuhlalo njoba ngithi siyagonqoza lesi ukube mhlambe ngangimeli nje wakhona abayibhema abemeli ngamanye ngaphenduka nasinomphela yabo angidonsa nje backfall ase ngirelease nje esikhundleni sokuthi ngibuye hawo ngamanye ngaphenduka nasi isihlalo lesi yabo athi ngabona emva kwesikhathi amaphela 30 minutes onke yabo angiphaphama khona la phaphama kasekho futhi yena lo mfisi lo bra wami ngisele naye ke manje urasta uthawe mfisi ahlahle uyijwayele ningithi yabo ngithi mina yabo R30K kahlahle ingidi le bengibhema la athi hayibo Antoni ubuyitshela uthini mina ngitshenzayo inqawe ensango yabo lento le cha umngane wakhe akutshela ukuthi ingidi la naye athi mnganami from lapho ngithi yabo nje bokusogwa yini nagcina uba nale ya test ukuthi nje ubusuyizwile yazi onginokuthi njoba yena engifihlela ukuthi ingidi uyayibhema mina sengitholile kuRasta uthi hayi ingidi lebe siyibhema mina sengizwe lo gufti ke njoba yena engitrophaselile sagcoba futhi la umuntu ufu man ngesikhathi uwile kulo 30 minutes kusuke kwenzakalani it's like umuntu olele nje olele ebusuku noma kwenzakala noma usuku out nje usebumnyameni yini esukuyenzeka awuchazela umbukelo osekhaya ongayazi indaba yengidi abona ke okwengidi ngonosuku nqamukile straight ufana nomuntu ofile ngoba yinto emnandi lapho ayikho into izwayo yabo lento le into izwayo nje ayikho ayizwa lento njenganami njengomuntu owayeqala uyibhema ayizwa ngoba ngaphaphama kwalomfethu esengeke sihambile kulo 30 minutes lo ngiwile obvious esakhona bekhuluma ngangezwa lutho ayizwa lento angi out ngingezwa lutho yabo lento le kwaze kwawukuthi ke kudamuka ke kuyehla wona kuguftiwayo uright like mawusuvukile lapho usukugufti
kona kusuke kusakhona lobo budizi lobo yabo lonto leyo kodwa yona i-writing ukuthini ayikubambi njengokuthothi omawunga laba ngijabona mhlawumbe usuyalenga ini njengoba ngisho ukuthi kuba yileyo 30 minutes nakhona kuya nangokuyijwayela kwakho usunesikhathi esingakanani uyibhema. But I think mina into eyenza sense la between ingidi newungu iwungu iyayenza sense ingidi ayenza sense mfethu into vele kuyise grigidi ngeke ngahlala abantu abayibhema ngibabo uyawa umthetho omunye mjuzisa ujuza amathe ngesikhathelele yini emnandi lapho ngoba usuku out it's like uqulekile uyayibona lonto leyo kanti iwungu usukuconsa kanje uyabona wathi omunye malume ngiyaflya usemhlabeni wakho usemhlabeni wakho okay bafuna ukuphazamisa lapho uthi na uyaqhubeka uyagxoba urasta lapha hayi qobe mama mina ngifuna lo gufte enguzwe eqaleni ngidonsa lo ngiginqile ngithi yabona uzwa ngesikhathi udonsa kanje ngesikhathi udonsa yabona ke emva kwalokho ke iyakhika nje uba out uyaquleka emva kwalokho kuyoze ukuthi ukudamuka kuphele mhlawumbe lo 10 minutes noma isho 30 minutes ayizalo kuya ngoba strong bakho sekuphelile musu uyijwayeleka omunye uyibhema ngisho emini ubone ukuthi sekuyafana lo muntu ukuthi ubheme ngithi noma akayibheme kuyayifanela ukuthini into esimjovile vele sekuyinhlala yenze kodwa nje ukuthi mhlawumbe isamginqa njengabanye mhlawumbe omunye sekugcina kufana njenganaye iwunga kuyena athi mayibhemile usubona ngamehlo nje kuphela yabo kodwa ukuthi kwenzeke okunye kuyena inini hayi sekuyayifanela njengoba nami kwaze wahamba waba yona-ke ingidi mina into eyangenza ukuthi ngigcine ngiyisaba kakhulu iyashesha ukuthi ifakele infection ye-TB yabo cause athi nje ngiyibhemile khona nenye irazo okuthi umabhenyenye naye beyibhema so kulesikhathi mina ngiyibhemile mhlawumbe kwaba it's about lawo 6 months lo fethu engimshoyo ukuthi umabhenyenye yena mhlawumbe wayibhema almost 2 to 3 months kwathi kuphela lezo inyanga lezi ezinye ilandelayo mhlawumbe ihlanganisa mina lo 5 to 6 months yamkhahlaza nje nge-TB wazaca waphela lona mefike ekliniki kadabeka kathiwa une-TB yabo mina wayeka ngisho utshwala ayizonto wadle treatment yabo wadle treatment aseyibuka lento ukuthi kahle vele mungekho esimeni esikahle sempilo nempilo yakhe vele iyashesha ukuthi uqaqele yabo ikuveze nalo igciwane iyashesha ukuthi liqhamise kuwena yabo so ngokuthini ke mina yabo nje yonke into njengoba ngisho ukuthi into nento ebengiyenza mina benginokuyenza uthola ukuthi ngibuye ngibe nalomgomo walama rules ugoga ngikhulise ngawo ukuthi into nento noma ngiyenza kodwa uhambe kodwa ubuye phela upheze ayizwa into kubuye kumina kuvuke unembeze ukuthi khumbula ukuthi uphuma ekhaya kanjani yabo and nalomuntu osele naye sewuyena kuphela ithemba yakho yabo lo ngoba ngeke ngiqamba manga yabo intombi endala mina izame yonke imizamo kangangokuba mina ukuhamba kwami khona usisi osebenza ka-IK kuthiwa uLushi yabo from ngiqala ukuza estradini yabo ngahlala ngoba yila ngize kwaqala wavela khona ukuthi ngibhema omawunga ngijabo lonto leyo noma ngiye lokushini ngibuye isikhathi esiningi ngibe labo ngijwayele ukuye lokushini sengibhema ngoba ngisho intombi endala mina ize yathola 2017 ukuthi ngibheme iwunga yabo nalapho ngesimo sokuthi umzali and uyakubona ukugaxela kwami kweyiwunga ukuthi noma ngigaxele ngesimo sokuthi angikaze ngibe nesandla ekhaya ukuthi khiphe into ngiyoyidayisa nani yabo ngesimo sokuthi umndeni wasekhaya wona ubumndeni ohlangene noma-ke bekukhona phela lezo ingxabano zomndeni nani yabo enye into yake yabuthi ungiqoqa ukuphuma kwey'mali zakho ugogo bade sebenza ko-14 kanjalo nemtech yabo kwathi kuphumele lezo y'mali ngabuya ngathi ukuhlala-ke yabo ngaye ingane
wabona naye ukuthi ukungena kwami edrugsini hayi ukuthi ingobani bekubuye kube nezinkinga nami ezingifikelayo imicabango ukuthi kwesinye isikhathi ngibuye ngicabanga ngestory thothi ngitshela ngoma kanjalo even nanokushona kwakhe yabona uma kwenzakalani kanti umana washayiswa imoto ekade ephuma kube eMlazi yabo yeah so ngokuxabana nodadewabo ke eMlazi and nje noma ngiqale nje la ekuthenini ugogo ayithi yena ubesebenza uma ehleli so lokho ke mina ngeke ngize ngithi ngizofihla uma ube umuntu ongasebenzi eyibhemela naye insango yabo so beshuneneke noma amncane namanye amantombazane ade bekuage yawo ngasekhaya bephuza nanotshwala yabona kahlahle ube lo muntu obesiqhwaga yabona nale group yakhe ngoba nje ugogo wayethi mengilandisa nje ngazi izitori zakhe bekhombela ngisho ku taxi drive into kanjalo ayithi yabona aziwa nje ukuthi akanamfana yena anantombazane nje ubeka phansi nje ngendawana wena ugogo wayezasho athi wena nje ubusungihlupha nje ukubunyoka kukhona wena ngabe ubhosha imbaza entshaxake uthi yabo nje yawo ngabe ubhoshisa entshaxake imbaza ngize ngithola ukuthi hayi nami ngiba naloko umu-answer obonayo ngakho umphendulo ongatheni yabona sengiyasho ngoba ngiyibona sengithe ukukhulu yabo ngithi mina hayi manje uyasho nje mamwelazi ngabe mina uyangishaya nje uba sengimngaka uyazi omama abayiziqhwaga bazala amadodana soft yabona nje umama mayeke wayisixabhane inzalo yakhe eyivele ithambe lushu ugogo uyakutshela lapho ukuthi nomama ukhule ewumuntu othintayo ukhule ewumuntu oshayayo I think manje ke siyavuka ke lento ukuthi futhi ngempela ukubhema nokuphuza izidakamizwa ziyaba ufuzo yaba nje umthelele ukuthi ke mina ngasuke ngadlulela kodwa nakhona ukudlulela kwami ngingeve kuyini ngoba enye into eyabuya ngistressa kakhulu ile kasisi wami no bafo sobuya kule kasisi wakho ubusachaza ngendaba yokulimala kama kushuthi la ugogo ngoba eshuthi ube umuntu osebenzayo yabo ngaleso sikhathi mina ngisemncane yabo behambe emsebenzini ugogo kushuthi uma usala nami yabo nosisi wami lengimlamana yabo so manje oba ngingaqhaza ukuthi nabe umuntu oyithintelayo oyibhemelayo naye kushuthi bemana abone kuphuma ugogo emsebenzini naye enze lokho awenzayo kokunye ukuthi mhlambe vele usejahwa abangani bakhe agcine engishiya kudadewethu nomdala yabo sothi ngisho ukudla begcine ngalelo bhodlela lelo bekade ngishiye ngisalincela ahambe kanjalo yabo ukudla lokho yabo ngisale mina nodadewethu naye usemncane ngokwakhe yabo aphansi nje obuma ehambe ekseni kuyoze kushaya isikhathi sokuthi ugogo uyabuya emsebenzini akekho yena usesendaweni zakhe yabo abuye lapho ke usedakiwe baxabane naye ke ugogo angithi yabo lento le kwaze kwaba ukuthi uma uba umuntu odubayo eshawa ubani ugogo yabo ahambe athatha usisi wami yabo waba like umuntu engathi uya nje khona la kubangani bakhe kanti yena useyapi uya kababa walengane yasekhaya engilamayo kamasho yabo nayo nje lento yakhe umama nama sengibheka ngoba phela sesikhulile manje yabo naye ubethanda uba yilamantombazane lawa angaphatheki ngoba mangibuka ubaba wami nobaba walengane yasekhaya omakhelwane kanje ngqo ayizana kwi-area eyodwa istrate esodwa ayizalona ahambeke aye kuyena ubaba walengane yasekhaya nakhona ngathi baxabana-ke lapho yabo lento leyo wasuka waseya eMlazi-ke nawo wasala lengane yasekhaya kubo kababwayo yabo waba umuntu ohambayo yena eyaphi eya eMlazi yabo othi ugogo uyamazi ukuthi yobehambe iy'nsuku ey'ngaka engabuyi uyazi ukuthi uzomtholaphi kababa lengane yasekhaya engiyilamane yabo uma engekho lapho obvious ukube eMlazi yabo
Shuthi-ke mesuka lapho secabene nobaba lengane yasekhaya ngilamayo waxabana ugogo wakhe yabo umkhwekazi wakhe yabo wasuka engathi ubemshaya ngisho umshaya kubaba lengane yasekhaya yabo ngoba esho ukuthi ugogo wayethi nje ubengenamfana nje ubaziwa yabo beshaya nje strong hayi futhi kancane yabo ahambe ka eMlazi kanjalo nakhona eMlazi athi ukuhlala ke kusuka iqaqaqa xabane nodadewabo lapha izolona waba umuntu ohamba nje ediniwe kanjalo yabo wathi sahamba lapho nje bediniwe bashayiswa imoto la kaQ yabo apho phansi kwebridge nje yabo lento washona kanjalo ekushoneni kwakhe ugogo angazi yo yabo up until waze wafihla hawu yabo lakhi leyo kukhona umfana osonta nabo gogo yabo yeah wathi umakhelwane nabo ke lapho kubo kamaya yabo lento le okuyena owagcina sesimebona ugogo yabo uyambuza hayibo wema unomusa agcina nini umbona hey athi wengane yami ave ngihlupha ubona nje bengisacabanga indaba ukuthi ngiyombheka kubo laphana eMlazi ngoba ngathi ngiyaye lokhunjeni kamashu kababa wengane kathi hayi wafike waxabana nomamezala wakhe laphana washaya nobaba wengane wasuka wahamba weza eMlazi yabo befika ke la eMlazi angazi noma ngisazi mfikani aqale lo mfethu akhombise nje ukushonelwa igazi phansi ukuthi akazi uzomtshela kanjani phela ugogo uyambona ugogo ukuthi akazi ukuthi ingane yakhe seyafihlwa ngisho ukufihla yabo bangamtshela yabo awabuza manje pho ufana wami ngathi ngisaxoxa nje manje wasukhombisa ukubabuthaka nje athi ukuthi angazi maye yabo mangithi ngikuzwa ngilalela usakhuluma umuntu nje ongekho ongazi kahle ngayo nomusa kahle bebembiza ngoba ngomeli yabo athi kwenzakalani ngayo athawu abakutshelangani kubo ukuthi sebamfihla yabo athi hayi ngeke ungangitsheli leyo nto le kwamphoqa ukuthi lelo langa njengoba behlangana emsebenzini wagcina eshinda bokuya emsebenzini waya khona yabo mayefika khona bashaya inguyazana indliyandliya bashaya indliyandliya waze ukuthi ke ubaba wakhe yabo ngoba uma bezalwa kaShozi yabo ufika amtshela ukuthi nomusa washona samngcwaba nje uthi kodwa ngikwazi ukuyenza kanjani into kanje nazo ukuthi akabhilongi la ekhaya akenzelwe lutho yayi kubo kababa wakhe ayizwa lento le kodwa nikwazi ukuthi nifihle ingane yami ningangitsheli kwakhona manje washayiswa imoto into ongakusayazi ngempela lo ukuthi ngempela washayiswa imoto noma yawo ngoba phela njengoba ngazi nawo ngokuthi naye futhi wayisiqhwaga mhlambe khona into ongakusayazi mase kunje kona ke kwagcina nje kuvela ukuthi hayi nawashayiswa imoto so ngokuthi lapha kubo naba abanye odlehle bobaqwe babona ukuthi sizodla imali njengoba lo eshone ngengozi yemoto hayibo uyaphuma imali umuntu mayeshona ngengozi yemoto uclaima nyakhona uclaima bonke le so ayilandele lento ayilandele wagcina ethola ukuthi hayi ngempela wahamba ngengozi yemoto yabo bafo wena manje yini lesikhiphe ekhaya ke straight manje obusuzogcina kuhlala emgaqweni umnyampula webhungu madoda elidla nje namadoda ahlala emgaqweni mina ngowami ngizohlala la estradini lento besisakuleyo nje bathi ngibuza ukuthi angaze ngashaya umphakathi nani yabo othi njoba kade sengivele ngibhema sengihlala khona elokushini yabo lento kodwa ekubhemeni kwami njengoba nje namanje mhlawumbe uyabona ukuthi ngiyabhema kodwa ngisakwazi ukuthi ngidiscipline yabo ngiclean yabo noma ngiphanta ngiyangcola lezo sikhathi sengiphanta but yabo ngiyakwazi yabo so ngokubuka kwami abanye boza kwethu indlela athi belimala ngayo nanani ke once elokushini kwaziwa ukuthi ubani uyabhema and mina ke base bengathatha
yonke i-advantage ukuthi sebeyazi ukuthi ngihlala ngingedwa yabo lonto ugogo kwahamba washona ugogo yabo angisenamuntu ozongikhulumela yabo lonto le do bazi ukuthi nginawo umndeni ukhona khona eClermont kodwa ngesimo sokuthi ever since ugogo ashona bagcina nje lapho bagcina ngelokhunjana kugezwe izolo nto le but ama promises abo kwaba like abazoba after mina yonke into ayi leyo yabona mina ngivela ukuthi angisume ngisakaza umuntu ngempama emncwebeni noma ngabe akusikho ekhaya umuntu mayethi lezi ingane ngizoyinaka emakhonto idinga utshele mina yazi umuntu ngempela osuke ezoba usizo akakhulumi ngisho phambi kwabantu leyo nto leyo yabona into ukuthi umuntu ezoba isigoma phambili emncwebeni kushoniwe ezothi le ngane ngizoyinakekela ukuthi manje nenkinga nitshele mina masisimba leyo nto leyo ngoba nje yabo bukele khona abanye ingane zomamncane omamkhulu uthisha lo monye abanye bayisebenzela kahle othandeka inini yabo noma mkhulu yabo lento le kodwa ngesimo sothi mina ugogo wangiyala ngenye into ngoba waze wangitshela ukuthi yazi abantu abayoba umndeni wakho uyobathola ekhambeni umuntu obumfowenu umthola ekhambeni ungathembeli kulaba othi ba umndeni wakho yiwo kona kanye lo ogcina sometimes ukushonisa phansi ayithi yabo so manje yalo zagogo kumina zahlala yabo hambe kuvuke kumina even though njengoba ngibhema nje sometimes ngithi noma uthothi ngizwana nomuntu engimbonayo ukuthi naye unalenhliziyo enginayo and nomqondo wakhe usabalele ngalendlela nowami lokho njengawo because mina first I've been ngibese into eziningi right ayizwa kangangoba ngabe ngiachieve okuningi ukube mhlambe ngathi kusaeli akhwitha kwizidakamizwa yabo because even esibhedlela ngeke ngasebenza esibhedlela ubuwenza khona ngikhanselisha abantu igciwane lengculaza ngiba-test into kanjalo esibhedlela emphumulo ngathi ziningi izinto kumele usitshele zona so ngokuthi-ke ungena kanjani khona siyiqale lapha emuva lokhu nje esibhedlela shuthi ngathathwa ngigcine ngicala usizo kuthiwa ulushi yabo kule organization Yakhe yabo nami ngesimo sokuthi ngangithi ngiyazama ukuthi ngiqhelelane naso isidakamizwa kona hle into engikade ngayiqala le ukuthi ngizama ukufayitha ekuthenini ngigcina nje mfethu ngisikhwitha isidakamizwa yabo so naye-ke mfethu wazama ukuthi abe yi-part of life yami yabo wangithatha because first time engithatha wangibuza ukuthi ufuna ukusebenza noma ufuna ukuyoqhubeka nesikole yabo lento le so ngalesiya sikhathi yabo eqala ngathi mina ngingakujabulela ukuthi ngibuyele esikoleni so that ngizokhona ukuthi ngiyokwenza nezifundo zami engifuna ukuzenza ngiqedele yabo lento le then-ke sengingalandela okunye uma ngihlala lapho ukuthi umsebenzi ngigcina ngothola ayikho inkinga yabo so inkinga abasikuthini uma ngifika khona laphana khona indawo ekuthiwa kwasiza abantu engale Kraskow hlalile khona yabo so isimo ngicansi sabashaya ngokuthi imali yakhona edomino yabo imbeqolo kakhulu yabo yakhokho kaSteken isikole sakhona ngoba siyi-boarding school yabo iy'ngane zisuka le kobanibani zihlala khona phakathi yabo ifunda khona yabo ileyo nto-ke yabashaya namfethu ngeke futhi ngikwazi ukuthi ngithi ngifikele kwi-organization yakhona ngaphakathi ngiphinde futhi ngibe umuntu oyala ngoba mina umqondo wami ngeke uzofana nale ngane ezihlala ndawonye zibhoda yabo njengoba mina ngihlala nabanye babafethu esithathwe nabo lestradi yabo so bakubona lokho kuzoba nzima izonto le wayesethi ulusha at least-ke mfethu sizozama uku-organizela noma ila ngaphandle at least ushaye noma i-homeschooling angithi yabo ngathi nalokho nga-right so ngokuhamba kwesikhathi-ke nami ngilokhu ngibalela ukuthi ngihleli ayikakalungi le sikole yabo ngalokho ngisiza-ke lapha kwaba ukuthi ngigcina ukuphumelela ekuthenini ngithola umsebenzi khona yabo ngoba ngasebenza banelokho bazenzela i-yoghurt nezinye izinto kanjalo yabo
oma akhwele ngasebenza eBonde nakhona kwaba isikhashana ngathatha uCletson manager akhwele bangifaya akhwele ngasebenza khona akhwele ngoperate umshini lo futhi igubhu yabo ngasebenza khona yona iholayo ganguhola nje u5.8 awu cabanga udla mahala lana uhlala mahala la awu mkhulu wabo 5.8 6000 lo 6 hour lo oba even ugogo nawo bethi mefikile ngingazibona isidingo semali yabo lonto ugogo ubebuya benalento leyo ukuthi njoba nalapha kuno anti abasibhekile abuya abona engazuthi mhlambe badla imali yami okunye uthothi ufika ngiyasiza ekitchen mhlawumbe ngisebenze ngoff duty akhwele ngisiza ekitchen ngoba nginqenani ukuhlala nabafethu kubuye kudabuka izitori lapha nabo lonto le njoba nogwayi ungafuna ukuthi kutholakala izitompi lapha eziqulisa amacala yabo ngathi hayi angiqhele nje kubona ngiyikhiphe busy lama ngingasebenzi ngi-off duty yabo lonto le ngisize la ngasiza khona uthi ugogo uyafika mhlawumbe ngifica ngisekitchen ngiyasiza lapha yabo sihlale le dining hall athi imali yakho wena ayidliwa nje yilabafazi angabazi abakephi lana ngoba ngikufica nje ubhizi le emakhishini yabona into leyo yini antempela wena imali yakho uyiphi yabo awu kanti isakazo ongasibhekelele khona nje ngiyibeka kubona labo ulabafazi engabazi yavuma ukuthi badle imali yami mina ihlala ekhadini nje gogo yabo sokuthi ngize ngihambe naye kanjalo mhlawumbe mesezohamba hambe ngiyo-withdrawa leyo mali leyo ngimnike ngithi usuyobona ekhaya nawe usebenzele awumele ugogo umnike imali inyanga nenyanga ndoda ngangimnikeza vele engabe ngaphansi kwe-1000 yayibahlala yedwa umbulala mfowethu ehlala yedwa ayiba u2000 nemali imali angimnikayo kokunye sometimes uthola ukuthi ngithi mina wonke nje umholo uthathe yini engizothi ngishoda ngayo ngiyadla la into zokugqoka nginazo angiphumeli futhi la ngaphandle bengiphuma ngaphandle makuthiwa mhlambe i-payday ngenze mhlambe i-pass out ngayizolo kusasa ngiyahola kusasa ngiyazi ukuthi angiye emsebenzini yabo lento le ngiye Stenga ke lapho mhlambe nakhona into engiyele Stenga ukuyothenga lezo ingubana lezo yabo lento ngoba phela sithanda no magama ngisho yabo thenge lokho nalokho ngibuye futhi imali eduve mhlambe sengizolokho ngidle icofu lezi engekho la ngaphakathi esesitolo eSeverite yobe uSeverite wabo yabo okay ngithenga lezo zinto ezincaneke lezo uyabona nje ukuthi sekulike ngiyayiwaste ngoba sikho isidingo sokuthi imali la ngayisebenzisa la yonke into lapho mefika ugogo lapho ngimane ngihambe ngiyi-withdraw yonke le balance esele ngimnikeze siyobona ekhaya ukuthi wenzani manje ugogo ubona labafazi bakubambe phansi yena wemvesana abona ukuthi hayi idliwa yilabafazi laba ngabazi hayi nje yabona enze yabona nesinye isalukwazi waphuma manje zonke neclinic ke so ngihlaleke la uma ukusi kanjani uma kamaboy oyilokho engithatha khona enganikuthukisiwe ecele egcina isakazo okhozini ngiyambona uma wayo ke yabo lento leyo futhi yena wayibona ngiselivini eyitshela ukuthi angakawuthola umsebenzi yabo ayathi ekseni yazi ngiyakujabulela ukuthi ngihambe nawe yabo lento leyo nawe ufike ungisize yabo hayi kanjalo ngilokho ngihamba naye yabo lento leyo kwaze kwaba like ukuthi emsebenzini mina sengigcina kwi-leave yami ngagcina nawe ngumuntu owenza i-sick leave futhi ngaphezulu yabo ngobani laphana esibhedlela ngafika ngasayiniswa ishedule yomunye umuntu naye wayengekho yabo athiwa ngizobambela isikhundla sakhe hayi mabebona futhi hayi umsebenzi ngiyawenza ngendlela nje yabo hayi ngawushaya umsebenzi nje ngendlela yabo lento le baze bathi asazi-ke noma fezo ungakujabulela nima singathi ekusebenzeni kwakho not like uyi-volunteer uzoba like umuntu o-permanent for the time being yabo lento le uzobe uhola yabo ngani mina ayikho inkinga kodwa ngazi ngoba la ngihlala khona nakhona ngiyasebenza ngibambile akhwele yabo lento le kathiwa hayi lokho ke usuzobona ukuthi umisa so decide wena yabo wena uzodecide yabo shuthi kwayinto nakhona ekhulumekayo bakuthembisa malini khona la esibhedlela
ayilayithile ngoba yayila ko 8,000 imali. Yeah. Yabo. Because nalesipane engangisebenza kusona afunakali nje umuntu mfethu othola njengoba abantu bengena amakhaphuli nini ayizwa into legcineni sekuzoba kuyazwakala indaba isikhulunywa lapha ikhulunywa lapha yabo. And kufunala umuntu owaziyo okwazi uku speak out nje mfethu ayizwa into le zokhethive yabo. Hayi ongakhanselisha abantu laba. Awukhanselishe nango indoda nakho sengithola ngiyala sengitholwa nengculaza manje nango professor etholwa nengculaza manje. Hayi mfethu kahle ukuthola kwakho mfethu uthi njengoba uyithola unalo igciwane akusekona ukuthi mfethu sekuphela kwempilo angijabo. So mfethu wahlala impilo iyaqhubeka ngale angijabo into le akusiwena wedwa kuqali ngawe khona ekukudala bephila nalo igciwane ayizwa lento le awukuyibuze ukuthi wena usungathi manje mulithola manje udecide ukuthi hayi ngcono wena mfethu uliflathele likamthani yawo ayizwa lento le usalukhalisa abantu abaningi emumva ayizwa lento le ubhalwe phi ke kahle wena ukuthi hayi unalo igciwane yabo ngoba nje kahle njengoba ngikhuluma nawe lapha phambi kwakho mina ngikubona lokho ukuthi yabo into engikhombisile umshini engikutesta ngawo ngitshelile ukuthi hayi wena kahle ukube uyabonakala bese ngekho nesidingo sokuthi ngicheck. So manje wena mhlambe ke mfethu uma ukuthi ubuzokudecide ukuthi uncamela ukuthi uyibulale mfethu which is wrong mfethu ucabangela nabanye abantu mfethu ophila nabo emaceleni ayithi yabo mhlambe nje sikhuluma nje unanengane hayi nanengane yodwa zizothinike zona musuyishiya yabo ngento mfethu engekho reasonable nje mfethu ukuthi ngamani uyenze yabo because kuyaphileka nalesifo andike kulesikhathi sanamhlanje mfethu it's like nje mfethu umkhuhlane njengenjwayelo yabo akusafani naqala uthi awuba yihlazo nabantu beqhele kuwena yabo lento le so le isikhathi samanje nje mfethu nombani uba ngoba even nje emaclubini manje sekugcina kuyatshelwana nanokutshelwana ukuthi sekuyiyo leyo bayigwinyela abantu akekho nako umuntu uyazi esathi ukhuluma leyo umuntu usuke kuzona kude ngoba phela usuke manje esene-trauma yalento le mfethu umuntu nje mfethu ufrustrated ukuthi hawo wona uyakhuluma nje ungathi ukhuluma ephusheni yabona so omunye mfethu yazi kuke kuphoqa ukuthi okay right angimenzele i-example ezithi mina nginayo straight yabo cha mfethu siswami emabafu kahle yabo ngikhuluma nawe nje uyangibona nje ngithi yabo ngifithi kanjani ngisempilweni ayithi yabo wena ngesingaweke nje uyangibona nje mina ukuthi nginayo ingculaza uthi cha hayi ngithi mina manje pho wena yazi ngazi ngani mina lento engikhulumayo khona enye share ngangikhuluma nayo isanda kuyithola ukuthi inegciwane nangithi mangikhuluma naye yabo mangikhuluma nawe kanje angithi ukubona i-conversation ngikhuluma nawe uyaphendula yena kwakuthatha isikhathi ukuthi aphendule mfethu umuntu onjalo ke umsiza kanjani like ngikhuluma nawe ngithi bafo lesimo obhekene naso akuwena kuphela umuntu obhekene naso thula kwasi isikhathi sithi yabona umuntu onjalo nimsiza kanjani ke yabona ke umuntu kanjalo kufanele kube like yabo umusebenza ngale yanto mangizolo khonjawe umuntu wesifazane alright asephumela ama results akho ayasho mhlawumbe positive njengoba usho ukuthi ngikhuluma nawe kube like umuntu ongizwelale yabo mina umuntu osebenza ngale yanto i-experience yami kufanele ngiyisebenzise yileyo ukuthi mhlawumbe wena njengoba nginawe la sisoba u2 akube like uyi-girlfriend yami yabo so ukuze uzoba focused kulokhu mina engikhulumayo engishoyo ngiyakubuka isimo kusona ukuthi nje ubusutholile uzanje awusekho kumina ngiyabona ukho kulento adlalo no so trauma nje ngalento osuyitholile ukuthi and ekhanda lakho umuntu usayidlala ifilimu ukuthi ngiyithathe phi fanele mina ngenze njani ukuze uzokhona ukuzwisisa lento engikutshela yona nale engizoku-encourage ngayo mfethu
fanele ngithathe izandla zakho ngikubambe as mfethu sabantu abajolayo so ngaleyo ndlela mfethu ungeke uze ukwazi ukuthi gcina uyithola usuyajula kodwa uhleli nomuntu ukhuluma naye i-connectivity yokubambana kanje yeah ngiyabona lesikhathi esincane ngikhuluma nawe ngenza sure ukuthi mfethu focusa kwi-eyesight yami siyabukana nje sibheke naye siyabona mangibona ukuthi engathi asanye fanele kube khona action ongizokunyakazisa ukuze uzoba focused la kumina ayithi yabo yonke into engizobe ngisho kuwena ayithi yabo and then ngenza sure ukuthi noma sekuthiwa uyaphuma la yabo kunalento uthi usuyaphuma ke la wena mfethu i-counseling room yazi ukuphuma kwakho la phandle enye into ezophinda ikubuyiselise ngalento osuyizwe la uzobona ukuthi labantu abala bebeyizwa abahleli ngaphandle yayizwa la fanele mina ngikubona ukuthi kuleyo situation ukuphuma kwami nawe la ngiphuma nje mfethu ngikubambile ikhakhile mangikhakhile yakhipha nje kule topic uthi ubuzochecka la ayithi yabo usudlala ngengqondo yakhe manje yeah yakhipha nje kuyona ayizwa lento le engilike umuntu mfethu la mhlambe mfethu ngiyakushela or kanjani ayizwa wena usubona ithuba lentombi manje like angithi it's like manje ufuna ukumbuyisela ukuzethemba manje yeah yabo ukuthi lento into engenankingi yeah ayibona ukuthi ahlanje njengoba kanjani nje kusakhona vele ukuthi hayi yena mfethu usayintombi yakwabo na mfethu noma siwa mfethu usezizwakele ngali lokho njalo kodwa mfethu impilo isaqhubeka yabo lento le makusakhona umuntu sothi nakuyona le nkulumo yami azena ayithathe yabo njengalamantombazana uthola ukuthi kunegama ozokulisho nje mfethu elizogcina limenza ukuthi noma engekho ngomqondo la kuwena kodwa manje once mfethu walispitha out igcina yona manje siyabuya siyafocus iza kule nkulumo osukuyona isekho kule nto ukuthi kade uyichecka yathola ukuthi isifuna manje ukuthi ihambisane nale nkulumo le ukuthi hayibo lo bhuti manje useserious hayibo usiyangishela ngempela manje ayiziyabona angithi yabo manje apha nsili uyaphuma naye uyamgibeza eTexini ayizwa lento le thatha inamba yakhe somnikile ama dates okunya hayi mfethu sesobambana ocingweni kanjani uthi sa Facebook hayi mfethu ngFacebook yabo sayokhani nje bese ngi-update nje mfethu ukuthi yabo lento le kanjani yabo muzwa mfethu ukuthi khona umuzwa okufikelayo mfethu ungifonele sikhulume mfethu yabo lento le hayi lapho mfethu igcina umuntu wakhona ebona impela ukuthi hayi ngeke khona mfethu abantu abasawazi ukuthi hayi lento le angikhombisa ukuthi ithemba lisekhona kuyaphileka mfethu nayo lento yabo lento le mhlambe khambe wena mfethu maye umuntu naye ubona ukuthi lento ethi mhlambe imfakela ipressure ngigcina uba khona umunye umuntu engimtholayo naye ozwakele engizomenza ukuthi yazi ayinihlale nalomuntu noba uthuni xoxa yabo mina ngizongabibikho mfethu okay that is why sometimes umuntu wesifazana ucheckwa owesilisa owesilisa ucheckwa owesifazana hayi wemadoda ngeke bahlakaniphile abantu banjalo bayazi benzani bona mina nje ngiyahuma nje bona bayazi ukuthi benzani mfethu yazi lento mfethu sometimes unokuyithole uthole njengoba ngithi kwesinye isikhathi uzokhanselisha couple yazi unokuthi uthole ukuthi i-out ya understand lo wesimama uthola isifike ngayo udoti lo lo wesimama mfethu okuyena vele efike ngaye eyena nje mfethu usetrauma ngalendlela yazi uzokudlala mfethu indima nje ukuthi thola ukuthi yazi no out azagcina eshawe into yakho ukuthi hayibo nangu manje phela lo mfethu ngani bafuna ungigoqela itheke yami ngihleli nayo kanti wenza umsebenzi wena manje mina ngishaya umsebenzi manje sesiphuma la ngamtshela ukuthi hayi bafo khulileka mfethu akho into olutheni kuzokwenzeka mfethu yabo ngizama mfethu ukuthi umemo wakho mfethu kodwa nawe ke mfethu awukube nje mfethu uyindoda eqinile mfethu ayizwa wena ngiyakubona mfethu uya understand lento ayisiyabona into le and futhi ke mfethu ungathola mhlambe vele nawe usuleleke ngayo mama hayi yena usuke ilethile lo understand ngithabo kodwa phela yena sengenzela ukuthi
angayiboni mfethu ngomthwesi icala manje engayibona embulelo udlala indima enkulu ndoda mina mfethu hayi ngoba ukuthi mhlambe nami umsebenzi ongiphoqayo mfethu hayi yabona what a powerful episode yeah information engaka madoda khona uhleli nazo ayitshela yemfethu lapho uthola ngisho abantu abadala mfethu obonayo ukuthi umnumzane Omoze lo umama wekhaya hayi izalo you have to act like manje usuyamfuna lo mama okunye nje uzumtshele lambone ukuthi yazi nje mina oletaya yabo ngathiwa ngiba nje uBenson wakho nje yale ndlela ubone ukuthi aqhuma umnumzane lenye laBenson la mfethu akusuphuma nje lana bese yamtshela hayi cha mazini ngiyabona ukuthi hayi mama wekhaya kahle kahle ubenga-understand ulimele kakhulu so manje mina sengizama ukuthi ukumsusa kule njengoba ungizwa ngithi ngisho bengathiwa nguBenson wakhe ayizwa lento le even though bengathiwa sengitholile ukuthi hayi uzwakele hayi mina nje hayi thama nje ububona nje hayi bengahamba naye uthula ayizwa lo manje sengifuna abuyelwe yini namfethu hayi abone naye ukuthi hayibo thini manje nangu kufanele omncane selofuna ukubuyela kule topic ke so usiyamsusa lapha manje lapho ngiqede ngamtshela ukuthi hayi cha baba ngicela ukuthi hayi ungacabani naye wena umbone engazi ukuthi uyahambisana nale nkulumo ade ikhuluma yoBenson nani hayi ngiyazi ukuthi akasilo umuntu onjalo mhlawumbe uthanda abafana abancane kukuthini naye nje mfethu yabo lonto ubesezama ukuthi ajoyine kule nkulumo le angithi yabo ngiyabona ukuthi yena mfethu siyafuna ukusuka kule yanto le besiyenza yabo lo njengoba usumbone ngathi kanti mfethu akuphele kuthiwa sekumele manje umuntu uma usumcheckile wafica ukuthi sekumele umsusa kuleyo nto ke manje ufana nomuntu ohambisa umuntu samhoya sekumele umbuyise ke manje lapho umhambisa khona hayi ndoda le ndoda umusha isipane esiswempu kanjena kukhishwa yini futhi khona because la ukulokhu ukhishwa ukuthi nje manje ususebenza ngapha ubuyela kanjani ke idakamizweni emva kuba usuka sitekeni yonke leyo nto leyo msiyathi sengibuyele Esipaneni yonakala lana ekuthenini uButhemba lo ka-financial uyena obefaka imali ma-account ethu kwangena imali wrong ekhadini lami yabo mhlawumbe it was 30,000 nemali yabo so mangithi ngiyojemshinini ngiyathi hayibo imali engaka le mali nakumina kuyafika ukuthi yalaba fethi be-mechanism yabo hayi yona imali engiyiholayo kodwa ngokuziphela mina ngosinawana sengi-experience empilweni ngabona ukuthi hayi intweni nje alilindwe ibhadi uyayigoqa la yena hayi ngisuke ngihasha ngoba kwasala ngisho izinto zami nje i-ID yami yagcina awukwethu impilo yakhe yamosha ngo-30,000 yabo phezi yabo hayi ngihasha-ke hayi ngibuye kona ukubuya kwami ngaba umuntu ozaphi elokishini yabo kodwa nje azi nje ngisakhona etawuni ngathi hawu ngeke phela ngisekho laphana ekhibhithe la akhona nje yabo yonto le aqala nje mfamfa ngayitholela usinawana ngiyazi ungidayisa khona lesitenga yabo thola usinawana ngamgeza nje wangisa kwenye indawo kuthi kolindela ndapha emahashahasheni yabo amafika lapho namfeza waze wagcina note sefuna ungikhandela uzongo ngiyabona ngiphethe isiqubu sefoni la emethi yabuka la namfethu ngikhipha inyathi la manje sebefuna ukwenzakalisa manje namfethu ngime kuyikona ukuthi hayi nami ngilo umuntu wesilisa oyithembayo sinoma athi uyikephi nakephi ngimi ngokuthi mina omunye nje mina umfana manje sokuthi uzongibambe ngizofaqaza yabo into le uzathi ukuthatha ushansi nje ngalapho nje hayi ubefika igawulwe zabekwa yilo umuntu nje ngifuna ukuhluleka mfethu ngizamile yayizwa kunalokho mina mfethu you better kill me unginokuthi mfethu ungathi ungishayile kwagcina wena hayi ngeke ona mhlawumbe ungangikwazi kakhulu ukuthi ngitheneka amandla ukuthi ngibleede kakhulu nje masoba mananani kona mfethu mina ngikhule angiyazi lento okuqhathwa lusanga yayizwa lento le ukuze kusho nagogo athi ufuzeka babo wakho nebanamabhosman nje lapha kimi lento le angikhona ukuthi ngilwe nomuntu omunye wesilisa mina like i-fair fight even kona ukulwa ngiyalimaza kuphela
ayizwa lento ngiyalimaza nje kuphela kuyaziwa ukuthi uke wabanjwa nje usniper nje hayi obo unesandlile uyamuntu ukudidela ngoba sebona igazi kuphela yabo otherwise nje ukejene naye ngalendlela le meke wakubamba hayi ngitshela yabo wagcina manje usuka ke lapha manje siyasuka Permestenga kabamba iguide ngabuya ngeza leThekwini naleThekwini ngiyafika ngifuna phela mfethu kuzodlala imovie ungakhomba ngase ngiyakandawo yabona yawona mfethu endaweni angithi yabo hayi nakhona yabo into le hayi ngifuna nje phela kubonakala ngumalume hayi phema thenga nomphako wendlela sengelokushini fike elokushini thenga umngenandlini yabo angifika ngitshela intombi endala ukuthi hayi kanje kahle lapha mina ngangumuntu owayesazobuyela back yabo kodwa manje kumina kwase kuba khona nalento yokuthi njengoba lapha kuphilwa lempilo nje befanele ngithi ngibona same time ngibe mhlambe ngiye e-office ngifike ngireport ukuthi hayi bona kula sengibona ku kanje yabo ngoba uthi lapha babetesta noma imistake enziwa yibona yabo ngoba nje kwathi sekuphelele zoyinsuku ngabona uyena ulusha wangitshela wathi hayibo engazike yabo kodwa ngezwe sengitshela ethi hayibo wena ekhadini lakho kwangena imali yomunye umuntu nje wabona ukuthi sale nje sewuhamba awu 30,000 mfethu awusabuyela ingane khona waphela uyintshontshanga uyabona lento le so ngazohanjiswe nje yileyo mali njengoba sengibona usula futhi yona ahlala insuku engakanani hayi kona mfethu awuthethayo imali encane yabuya yenza nezidingo zasekhaya mfethu okunye nami ngike ngithi kubuye kungijabulise ngoba khona nengikwazi ukukhomba endlini ukuthi hayi lokho kwaba imali yamandla ami yabo lento le and awukho futhi engithi hayi lokho ngiyakhipha ngesimo sokuthi ngakuyimali engangiyisebenza okay umbuzo wami uthi ke ndoda kuyona lonke le experience yakho osunayo mina ngibona ukuthi ayikho umuntu ongakusiza phandle lothi uyisiza wena mawukade ukhanselisha abantu uprofessor ngakusiza ngani yini ofuna ukusizakala ngayo ke wena ufuna ukuachieve ngale episode noma uyizele nje ngoba kuthiwa hayi khona indoda interview abantu lapha mfethu kahle nabe ngilithanda ukuthi nosizo olingakhona ngoba kahle mfethu hayi ikhathele nje mfethu amfethu lapho so akusiza ukuthi umuntu elokhu ehleze ecule ethi ufuna ukuyeka ngoba manje yabo enteni ngike ngithi ngibuyiselisa ngamathemba yabo like yesterday ngiyahlangana nomunye umuntu wesimame nakhona bengithi ngiyadlalela yabo mfethu amane wa serious ngalendlela ukuthi njengoba ngisho ukuthi mina ngilo muntu okathanda ukuthi indlebe mfethu ayibeke kumuntu and ngiyakwazi nokuhlukanisa ukuthi hayi lo she's just playing games yabo lento le ngoba ebona mhlambe ngusinawana noma hayi yazi manginyawo ibukisisa lento mfethu umuntu wakhona mfethu userious and the worst part naye ayishilo yile ukuthi mfethu life yakho ngizobe ngezile ukuthi ngifuna ukuthi ngizokuyekisa okwenzayo kodwa ngikholwa ukuthi njoba sabantu yabo yonke into ihamba ngani step by step yabo but njoba nawe usho ukuthi uyapema kodwa awusathanda so ayikho into ovesane ulala uvuya ngakusasa usuthi hayi yabo njengaso lesidakamizwa akulula ukuthi ngizolala ngiyavuka kusasa ngithi ngisabhema ayibona lento le athi mfethu ngizokubekezelela mina yabo lento le so as long kodwa uzobe ukwazi ukuthi unginike indawo yami yabo njengoba usho ukuthi umuntu mfethu olungapheli usuku engazanga ngala yabo njengoba mina ngihlala khona ngala angithi yabo lento le so nami am willing ukuthi mfethu ngizolokho nje mfethu uma sibonana ngikubuka ukuthi mfethu usesimene esinjani yabo lento njengoba sihlangane nawe namhlanje ngiyakubona ukuthi umuntu oright and inkomba zikhona because mangiqhathanisa wena nabanye babafethu khona awubonakala ombona nje mfethu ubuyena uthi hayi lo useyinikele
akasena ngisho ama-values nje mfethu ukuthi hayi cha mina ngisangathi uma kwenzeka ushintsho ngishintsha yayizwa le nto. Walinyazwa yini la? Ezinye zey'gemegeme nje awusilandise ngaso lesi sigemegeme. Le sigemegeme mfethu senzeka khona la eThekwini. Yeah. So angithi njengoba silapha kandawo yabo. Yeah. Abanye bethu sisiza wona ama-mafia lawo yabo. Yeah. Shuthi la kuyimina nabanye ozakwethu ababili yabo. Yeah. Labafethu banokuthi njengoba sisebenza nabo like abantu abasithembile bayasithuma yabo le nto leyo sibathengele ukudla sibalendele nazo istaff kanjalo yabo le nto leyo umuntu osebemfonela. Uthi kunomunye uzakwethu yabo bamnikeza amafoni yabo le nto leyo kuthiwa hayi mfethu sicela lana uhambe usichargele yabo. Into enzala le into ya last December yabo izoqeda unyaka manje lesi sigameko. Hayi umfethu abe umuntu ohambayo eziyowa-charge amafoni ethi nje waku-charge laphana ifike ifakwe istika ibhalwe igama lalo muntu oyilethile esiyikhipha ngo-5 rand yabo. Hayi mfethu kanti yena vele ubeseyibhekile ekuthenini hawu ngiyahlafuna la yabo. Yeah. Uthatha lamafoni nje la erank le yasemlazi la noma MNR noma yiphi yabo le laphansi kwebridge khona umfethu lapho odayisayo nje ekseni omakota nani noma drink yabo unokuthi amthume nalo mfethu yabo futhi naye abesemnikeza nemali ayizwa lona imali ngathi ayilawo 400 eyanele lezi zinto amthume zona sazoyithenga la kuma Somali yabo. Kanti useyamweza kanti uyasho ukuthi windmill mafoni ngala ile mali yabo. Hayi ngisele njalo mina lo munye uzakwethu uyagula serious uvele kunokuhlala ngaphatheki kahle yabo ngoba uke waba nanesifo se-TB MDR yabo. So walulama kumanje nje uhamba esibhedlela nayizolo bekade esibhedlela yabo uyagula serious yabo. So la kufanele ukuthi mina ngedwa umuntu osele samagigayi ngenzani ngikhatho plastic excuse bokubopha yabo. Lo mfethu ahambe nje ijuba likano kuze kube ukuthi kushaya isikhathi salethi ukuthi labafethu sebeyahamba njalo intambama bebe request bahambe bobathathu yabo. Bayabona uholiday njalo ngisele nawo imina wenza yonke into ayizwa loo nto leyo. Hayi up until bahambe kusho ukuthi kutexe njalo mina emini ngaba umuntu owayebatshelile ngayizolo ukuthi ngifuna uhamba ngiyolanda imali yami yerent elokishini vele ngiyahamba ngiyabuya manje yabo. Hayi anginikeze mfethu imali yokugibela yabo mangibuya ngiyabuya ngiyamkhokhela ngibaphe-ke naleyo ngoba phela nabahlezi besinikeza nje basibasiza yabo ekuseni baqaqisa basibhemisa ngoba thina senza yonke into la yabo lona silungisa indawo nale abalokhonjela kuyona abagigayela kuyona yabo. Ngibe insima ngibuye elokishini ngibuya akekho futhi lo mfethu loni kwamafoni ekuseni sibani usicelo namanje tolo lo athi hayi lokho ehambe nje ekuseni mina cacile-ke ukuthi kahle ushaya utshani nawo lamafoni kuthiwa hayi kodwa sombamba yabo. Lo mfethu nje wenza le nto uthatha lamafoni kunomfethu odayisa la ngenhla kwalabafethu kunendawo nje yokudlula bona bala ngezansi indawo ephakeme wathatha imali yalo mfethu lo emalini emthumile naye imali ewu-300 yabo. Wayoyidla wangasakwazi ukuza-ke khona laphana kandawo ngesimo sokuthi uyazi lo mfethu uyibhubesi wena mfethu uyaziwa nje yabo loo nto leyo. Angazi ukuthi waze wagcinana mfethu ekhokhela abafethu amanye labo kuthiwa amabari yabo. Ambamba lo mfethu wamletha la wamshaya wasethi hayi akayizami wagcina-ke lokhu efonela uma wakhe emfakela ama-transaction kancane kancane yabo le nto leyo. Wagcina kusele ngathi uma ngizwa asala u-100 rand yabo. Hayi wasemyeka kanjalo
njengoba sewenza lesigameko ke sihamba namafoni ke manje nale mali yalo muntu waserenk yabo okusho ukuthi njengoba kwenzeka le nto labafethu untambama sebeyahamba yabo lo mfethu lo labafethu bona babona ukuthi ngisesikelemini esisodwa naye ngokuthi njengoba bona sebehamba ntambama kwakuma ngikhumbula kahle umhlaba 24 25 December kuzoba Christmas mina bathi labafethu behamba nami ngasuka ngathi ngifuna ukuqaqekela ngala kophishe ngoba kugcwele yabo ngifike ngihlangana nomfethu mhlawumbe uyamazi khona umfethu obenokuba la nje ngakajoint uPara benokufaka izibuko nje aqonde hlangane naye point yabo mfethu ukushaya lepahla le edolo nani yabo into leyo idolo leyo ku hayi sambe naye lo mfethu yabo into leyo hambe shaya lepahla mina ngimthiyela yezwe namfethu yabo into ngathi umfundisi kanjalo kanjalo ukhuluma naye umuntu ngalayo awusembandisile yabo aqale ukukhipha enye iHawaii naye yabo athi ngiqalekile mfethu yabo into leyo si John Mill fika sibheme lapha sibheme yabo into leyo kamnandi yabo hayi sibuye sikhona irestaurant la ngako swimming pool khona lapha ebeach yabo la ngaze ngasho khona thele umfethu unethonya yazi wafika naye la ngiyafika ukuthi ngalikhohle igama lakho Tupac na kushona khona lapha restaurant athi mala ngime ngaphandle yabo aqala ukudlalisa omunye usisi lapha nosebenzayo uwaiter yabo kulamatafula la ngaphandle yabo sesuka abengena ngaphakathi khona ogqonqa njalo la yabo yazi engenile akuphelanga ngisho mhlambe within 5 minutes wabebuya kumina esethi mfethu asheshe wabekhumula ibhantshi lethu bathi letha leyo jacket yakho yabo abe ngimkhumula ngimnikeza abe ngithatha leyo khonjana yakhe ibhantshi lakhe ngabe liqoqa yabo abe lapha emaphaketheni khona ama-iPhone mfethu lapha u3 yabo le nto leyo ama-iPhone angempela futhi hayi ndaba u-episode 155 igama lakho mfana futhi sibekho wakhuluma ngakho lento lomfowethu ayishoyo ukuthi ubentshontsha amafoni enze ngathi uphambana nawe uqhashisa ifoni wara okay mawufuna ukubona leyo episode yakhe episode 155 yaba fuqhubeka sihambe naye sifike la ku-Pickering yabo ayifika ithathwe lenye zayizayo yabo le nto leyo Nambethi kwaba imali la ko 15 blocks sinikezayo yabo asenike nalo mfethu uyena wasikhombisa ibhaya yabo le nto leyo ayamnikeza u2 clip ayizwa le nto leyo ibe ngithi parafet kanti ungikhalele ukuthi ulambile ubhema sibambele ambahe manje mfethu asamzothenga into yokudla siyajoja siza la ku Russell mfethu yabo lo hayi ngempela yabo hamsothenga ukudla sikhathi imali kusale lenye ke eceleni athini ngenzela ukuthi mfethu mangifika le San George abafethu laba abanye enginokuphila nabo abaphuza sifike sithenge noma lawo mabhodlela awuthuna sihlale phansi ke yabo lo nto le kube mnandi yabo hayi ngempela thento ukudla siqede sibambe itaxi sibuye sehle la yabo hayi sifike kubona abafethu afika asho nakhona athi hayi bafethu sonithengela ke la bafethu amabhodlela awuthuna notshwala yabo siyashibiza izanto le lapho ke kumina yabo bese ngilangazelele ukuthi engathi ngabheme irock yabo lento le hayi ngithi mina parafethu awungiye mfethu u2 clip mfethu ngifuna ukuyobamba athi naye ngiyafisa ukizwa le rock yalapha yabo hayi nginikeze imali ayizwa into le ngishiye le yami besikhatha naye yabo thatha kulesi eceleni vele yabo lento le hayi ngihambe ngiye ngaphakathi ayizwa la yazi mangifika lo mfethu okuyena uphatha izinto uhleli nje la sekuqaleni la kungenwa khona lo okuyena lo wangenza kanjena uhleli lapha phezulu lo munye ulapha uyaqobe hayi mina ngiqhamuka ungazi ukuthi angina story phela yabo awu ipoki yabo lento le awu ipoki tsini yabo lento le
athi hayi sho mina ucela wenze njani izola athi kuma sho le language yakhe Yeah. Kibe ngithi mina mfethu yazi bla ngifuna wethu ungiphe mfethu amaqhuzu bese athi uclipper yabo into yokushutha mangaka u4 lawo amaroji yabo futhi ngithe nje ngisakhona la mfethu ngibe ngizwa lo mfethu omunye lo oqobayo mfethu ebethi angusabelo yabo lento le akabuzanga lutho abegquma afethu laba phezulu abegquma eza la behlala khona abedonsa ibush knife yazi abedonsa ibush knife hayi abengabuzi lutho hayi angeke shithi sesiqola uyangishaya ngayo le khanda njengale ndawo le engasiki hayi ngiblock yabo sethi ukuthi ufuna uyangiphisela ila angishaya khona la yabo ngoba nakhona ekhanda agcina eba nengozi enye khona yabo lo angishaya kuze kukhuzela abafethuke laba abanye abangadayisa ama drugs la kuthiwa amabari yabo lo nto bamkhuze babona sengiyavuza yabo lo nto le njengoba nje kwenzeka lento le mali bengiyiphethe ngesandla ukuthi manje sengiyafika iwe igcina ithathwa yiwona lamabariya la yabo wathi hayi ngihambe yabo le nto le hayi ngihambe ngoba ngiyabuza nalapho mfethu njengoba ngishaya mina ngenzeni mfethu amafoni nto awanika mina ngoba phela awanika usicelo esandleni ngingenaphi mina yabo le nto le hayi Anaka ngifila athi ngifika la bokukhuza bababazo phara ukuthi hayi bo yini manje kwenze njani yabo lento le yavuza yabo awuthiwa ngeke mfethu hamba esibhedlela athi manje imali ngithi mina ithathwe lezi nja lezi manje ubona nginje bethi ngeke mfethu aphuthume Eddington yabo hayi impela banginika imali ngigibele ngeEddington yabo hayi ngifike Eddington ingadonsi nami ngifike ngifakwe phambili ukuthi yabona isimo sami si-emergency yabo ngimele kakhulu yabo abangifake bangenze yonke into yakhona yabo yonto le ngithisha hawo sengilinda ukuthi bangidischarge awathi bengidischarge nje ngabuya ngeza kuyena futhi lo mfethu athi azini mfethu anginikeze le mali yami mfethu engikubambise yona uthathe mfethu lo 2 clipper wale mali le ebivele seceleni ufuna ukuhamba straight ngelokushini yabo anginikeza gibela ngihamba ngelokushini athi ukuhlala ke nje elokushini ke ngaze ngahlala nje phela elokushini yabo apha until ngaze ngalulama yabo ugwazwa yini la lana kuyilokho njani ithumbu lamanela mila la imlomo emithathu yabo hayi ungavalelisa uthini ebantwini futhi lingathini lakho lokugoqa ebantwini mina nje inhlanhla lesikhathi kubalaleli abasemakhaya abalaleli njengamanje leli thuba ke mina hayi ngijabulele ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe bakhona nabanye abalaleli mhlambe engikholwa ukuthi ezinye zezinkulumo besikhuluma ziyabakha ayinone kakhulu le mfethu inone kakhulu ziyabakha so nami ngilo muntu onguyena yabo ngamwile ngokuthi ngikhwithe ema-drugsini so ngicela ukuthi nomunye mhlampe osebonile noma mhlampe-ke onesihlobo sakhe noma omunye ekhaya azame ngempela ukuthi abaluleke abafethu nodadewethu bangalinge bawele kule sidamizwa ngoba hayi ukungena kwakho kusona is not easy ukuthi ungangena namhlanje kuphela mhlampe lo 2 months indlela esisilima ngalo yabo idemon lesidakamizwa yabo yakona akukho ongayekeki liyayekeka osuke eqamba amanga ukuthi aliyekeki kodwa ke mfethu ke inhliziyo nenembeza musuthe into uyayiyeka yabo uyakwazi ukuthi into uyiyeka yabo njengami ke nje mina mfethu ngizibona ngisanga achieve okuningi yabo so nami mangathola naleyo support kubantu abaningi nje mfethu yabo I'm willing ukuthi ngikhwithe kulona nje yabo nawe ningane ingane nginayo ndisikhulile impela futhi sokumele ushintshela yona manje bafu andike kona lokho nami akungijabulisi ukuthi umfana wami ubaba wakhe ugcile kwisiyobisi noma mina
ngingamondli lokho ukuthi fanele ngize ngimbone. So imali le lokhunjana iqashise ngayo ngadecide ukuthi abe ne-room lakhe, le mali ye-room lakhe uqashisile ngumuzi lo kagogo. So iyona mali-ke ngikwazi ukuthi noma yena-ke mfethu engakwazi ukuthi ahlangane nami, kodwa ikhona imali nyanga zonke ahlangana nayo wena. Yabo. Hayi wendoda. Ngikholwa ukuthi nje nabanye babafethu and nathi sabafethu sisodwa abo ngabikho mhlawumbe mfethu ukuthi sibukelane phansi ngoba hlahle enye into ebuye yenza abafethu begcina belahlekelwa yithemba yile ukuthi abanye abantu uthi membona engabe mhlawumbe mfethu uyamgqugquzela, hayi omunye mfethu abe nenkulumo ehwayayo, omunye ugcina ebona ngempela mfethu eseyintengelo uthi ushintsho olungekho. Uyabo? Yeah. Kodwa-ke asifanani, siphuma nasemakhaya ngafani. Yabo? Yeah. So as mina nje ngumfana kagogo, unembeza ungidle kakhulu yizo iyalo zikagogo, even engasekho ephansi komhlabathi, kodwa hlala ibuye evuke mfethu uthi esinye isalukwazi mina mfethu ebenginaso. Yabo? So lokho kumina kungijabulisa kakhulu ngoba even naye la elele khona komjabulisa ukushintsha kwami yabo, ngoba ngimisele nangokuthi umuzi wakhe kusasa awubone mfethu ukuthi hayi uyanda mfethu uyadlondlobala yabo. So yilokho nje kubalaleli nami engingakusho yabo lento leyo ukuthi cha ngempela nathi siyacela abafethu bangasibukeli phansi, singayitholi siphansi kwencindezi yabo. Yeah. Akuthina sonke esisakujabulela ukuthi sibe ngaphansi kwalesimo esikusona. Hayi kuzwakele bafu. Nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi indaba awulalela lo muntu omemeza athi yakhalya lelo uthi igula likaJama lichithekile. Mangabe uyaqala ukwethamela lolu hlelo ngale episode yanamhlanje, siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell, ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu esiphosayo izokenqeza ocingweni lakho ukuthi nongena ngaphakathi ubuso uyitholela isiqephu sangalolu suku. Mina igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Siyacela abantu bajoin i-membership bafowethu. Sekucacile ukuthi uJanuary useduze, kodwa abantu bahlukilekile ukuthi bejoin i-membership ngendlela ukuthi singakwazi ukuthi sihambele izikole. But-ke sizozama ngenye indlela okungenani kumele ngizama ukuhambisela noma izingane ama-uniform esikoleni. Kodwa khona kunento kumele ngiyenze ezikoleni ngoba kuzoqala unyaka, ngizozama ngithembisa isiZulu namhlanje, but I feel like inento kumele ngiyenze. Sengincenga impela.